la me walanga e tala fea unga iso se taimi maso o se ngā ruenga e whaai. O le sunga li to ina. Ia po le sunga le whawhenga i ngā malolo manu malo ua mai ale la toru se furu tūsanga o ngā lulue ma vea i la ua ma whaife au tau sere ka le siesini Australia. Sunga le whawhenga i ngā ia mate ili le ana ia ma le wharitua ia moe vasa. Whaaftai le tua o fa ai no lo fa malo le tutua fa mu le tua inisi o la sanga o le soifua tutua o lo ma tu fa le nganga lo fanga ya mai lo fa nau ya ainga wo ai mai so le kale si ai Glenwood sini Australia ma wo fo tala ya o le matua i fia sunga fa fenga i le tato porkalame o le tauta ya mai mo ai so uma me se foi mal fritua melea fia asiata ya e faafta yatu mamomori fa malo e tu sai ya o lua faiva malo ile tua malo na fina ngalo amunu ile tua ya hopefully isia so tatu te feilo ya po e foi statu wata sinka mai malo longa lango mna o lo mai kaut fada ele umia kasies ka ko adle ya si ino foia lelto ina lungolon no fo tato iaro o le kele o kako mata upu tele tato issues taun tato fasoya ya na tato atu al malolongo pupu fo i mai loa ya welcome God Father lungal proclame SMI Bore mamanu le hatu o lo fea fioa i au kila ni usila e tausa i hia di la eisa moa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kila ni e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse markau down i le Malai Valley. Le e Veni Pacific New Zealand. So for manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o ua lo ia Samoa i nail mato officer o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai ta ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Crispeni Australia el o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatutuaina a wale la foina o la container po so se fa mohodi e wa inga i Samoa. Fa so ta iwa au i o iwa tolu iwa tasi lima iwa tolu tasi. Po le over se lau fitu iwa lima tolu fitu walu. Le quick freight au nanga vave to e fa maria lotu. Taimi o le wati lea ua toe se furu lima minute o na tā lea o le itu la e lima. Fefe le vave ora kaimia di. Le ai. Pakalo fa ko Lo pisi. Lo pisi nga. Sa oso. Ala ko ma wal kai. Matua le ai se taimi ke roe. Ai me sila pa ko pe o wa pe pisita. Wa ko ha me skamo ki. Ha me si pe sa. Wa me ko si pepe. Ma ya fo ya di kap. O que fa ko wa ko ve ya sur campo kala me ale fa to ai si di mai ale. Nga fa mai ale wa va ve kai mi. Ora wa kana leo ke la uma ya so uma ua va ver kai mi ma e o kere Europa le ane. Ai ke kausi kamaro va le va kai. Fio le luengo vai. La ngai ke rola uka. Oe moe pe. E maka uki. Ele nga la mar me ma ngai or me ro ka skama. Io le ola utala le fo kai. Io. E makua e vai e o fie fo mo leva no
ai le fa pela o va ia wa a fa vela ke yo wa va vela kai mi o ka le se kai mi o ke ma fo kai se o kali ka io ai le fa pe o sisi me la ifuanga io nga a me ye o ka fia mo fuisi kai mi pa nga no ma ka maki e walanga wa ulanga le fa pe fa wa maka ku langa ne o ai me grandchildren ma era o sa fa pe pisita ja so ai kiro wa kango siaki uma meia wa nga fa ku kinga ai nga sa wina malanga fa ya se menga so ma fa ska pe pisita lango nga kiro o pisi ar ma ko fale lo ma nga ka ya wa ma wa ya wa nga i mai le fe ala nga i po se mo se furu sukas o sa ro le ofisa e o fa nga ro nga se coupe ko se ka mai ai e ma uma ko la uma so ko ma o nga po foko ko o fare po se mo se furu sukas o fa ku la ia pe ala fe pisita ya ke fo mai ro ia se ko ro ma ke ro alu la maka i meu video fo ngai ai kangore mai kau umanga pepisitas fai kau ai fa ngale ngai luanga kangole fa se fa unga wa fa ya o fa tole maro umaka makanga ku ngai nga sibisi ur ka fa si o ka mai ko ya mo ku ma ka ka por paper fango ya ai fica lá oi ai fica lá ne ma fa uri ka mai kiki ai anu rue si le ala le moe pepe tuntu e la ia se fanga uma koa je o se e se me ngare fa fa ya ku ya me wa foi nga e fa mai foi nga me ia ai sa lo pisi ke wo le so io te lo ai ngo ma se ka try se ka test ia sa ola oi le test ala ka vai le kali ka le bai Jadi, wai sih apa air mere wai ya ni. Pe isa mama yang kubur ni ya so pe wa. Le so o ki sa ra ki ya o ke vai po ku sabe o wa o ma o so sa so ma ka ri ro mai. Wa ve ke sa wa ku le ko ra wa wa. Misa se ku vai me po ka ya pare. Ai, o si kai ngo manga. Usale avalia. O le ava fa mangaku ai Amerika. Ka ko mala. Mango o sa mai Amerika mas kai dia. O i ranga ya wo o fo me kia mai sata ka wanga ye sing house style. E ke mangaku ai ma ko Amerika. Vai. O ila se ka Amerika ngai fa ka ila. La ya se si foi. E pa wa. E ya se si o ma fu ai fu e ya se si. Malo lava alo fa tai foi langa leo le tua ia ala no waso wa de wasa ngai va ve o waso ala visiri wa mai do waso le ka fiu e ku dia so fiu fa ngalo nga kwa ri kai ai me sera me le o mana o le wa le va va il fi wa ma o er bier kama o ile o yigi nga ka ringa o finga be si so sa le bao vele bao ngale ka idi mami e se me quer wo wa ile la va ya ku ngale ya malo no sa ai o akelo ai me sera mere pe ngire chim wo ngale wa mo ko challenge le wo fa ai me sera pe fa long you feeling good for the e se ala pi ka manga ngalo rupe lawe esa o ba ko fa ko challenge mo 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 misa ole challenge le o kere i manga o kere ai ene le yan fa ilo ko pea o sa kasile me le o le au ke fo mo fa pe anga i official lo ya fo ile ka ko le WT ke ro ave sa o complain anga o le pe o fosia o fa ile melia i ku sa o fosi o case do we o me wara ngo misa fa me ke o ngo ko fo ko ponga la makanga ya fa me la misa ngo fo ponga a fui mau mo nga fo se lau lima se fulu se lau ongo valu a fa me ko fo ko nga fiu se lau fiku o
Kelo mala le challenge so ko le fai. Usone challenge dia. Use alang o fa ko la kala ko so menga le pu ke fa ngoa. O le la ua fosi ya ko ma. La ngai ua fa ngo ru ke seki. La ngala le mengo musoi o se o le vai so le mar kai mile la ngala malangan ma ko ainga. La ngala la ku ai umaya fa pia o mai mangaku. Le ai ki ngala le ki nga inga e si ime ma fa ma ka mo e ma savadi. Ai e kasiare ma fo ngale ma fo mai oko. Fa pia ai wo lusi o ngole mangaku. Ai le ai. E le ai Maro vai mai pe ia me ai pe ai mo maluai con lápis. Sala. Te lo le tau te ia ngai ke si la fia fo. Wa fo ile le lua masinga ren ka ko boinga. Vai ai lua masinga vai o fo vai. Ki se le ko pura ko como que Ele não mai foi ya ka me vai mo kwa musu aqui kilo que vai it's better always good to spend time with your family vai e fia so fa ko a mai los ka mai fa mai fa de ka no mai no masinga ko waka de que kilo que a veces nga camisa que ka mai nga ka mo pokala ya eta go fo e fai mai spend le time ma lo ai ma ka baki lua masinga go yes ke lo e pisi ora ke fo ka kangi o isol ya eu le ma lo fa talo fa tu tele o to fo ita mai e ma ngofo so swangi ki nga fali I fa nau ma spend le time ya mana I tamaiti ma ka ukia le fa le taburunga ina mai o road show I fa ta fa le ngo fa ko ngea misa wa le fa le time le fa ta fa o se va inga mata ukia le tubulanga le road show ola ko fa popo fa lo mai ya ta o sta si fo yo I Samoa o ko e a mai le si fale I ko fa popo le I lava fale I luma mautole ole to fale ngoma tu mar malai e share fa nga fale ka fa se va nga le I la vai o fa ke nga mo le loka ko vai o le fire le road show le I foi pule ma ngia ala vai ya soli e sili ya kunga pero si ko le lo ye pe wa sili ya kule le lo fio kanga ka le o ya le foi pule pe o misi lo fa mai tato vai la tato o le mana I o le taimi ma wai lo wa no ai te tu le tofi ai fai le e misi o e kanga ka e nau fo itangata ia te oe e la ia nei va inga ia o fela le taimi nei pe tu nei fo ia mo se taimi fo e mo wengi kilipi e tatele tau fa tu o no le utata no ia fela te fa le buta wo lunga ina o isi umai kuma lo ia fa to mai matua e tau mo tutusa umai lunga le tau fa ina o la va ai ri kuma lo ese mai e kuma lo kikeli ai nanu fetu o ri tu malo na ese fo ila va inga tunga la tau mo fa wala I paka ku pailalo man ko ri ku malo le atawa godfa ya fala tale temi le temi si mai ai to faila la utala wa le tala no I va inga I uporu ali paka ku pailalo man ko mai e fa si ko akelo suia kam mo I ai kele fo mu ki avea kai ki avea uka sa musuka a maile o ku fala lafa sale au mua mo ki akele pu sakikoa nga malai la asi sira mai ai ala ola re to atele ala ola mana tu mai e nana o te fai tu mo fa mana tu melea mana tu fo itala talanga o le vang o fo le ai le lua felu tasi godfather o le ngofo le kasi le ngofo a uli yulia o le HRPP a ko la I mai le fionga le ko fale ngoma ko le kui ko far ku le tuia tua ya tafua tafua malue le uso fale ma vainga ai mana tua mai foi
ka le por kiki mango inga makua I le fia I le kuia kua ia ka fua I por kiki ele atu le epa ai fa fonga mai le tu pai lalo ele se kala faku le o ke fa kua mana jo fo ile pa loka lo firu kasi le sui makua si ngia mau ki ngoa lava pe anga le fangala piki aku le epa ko ku le melang kama fu ile I sa musu e poki sa musu fiu ngalu ko ngilang kamal nga ba fo ilanga ele fia ya ele fia sko ingo ka fua le fionga ku yaku fa ngofo pingi ro malanga palo nga ku le mai fiu ngalu inga ia pakaku wa ia ia orang forma losi le HRPP ia man ko foi la o la sunga le ato e mo ia ai le fa vale ai se sikafua le fionga ku ya ko fa ngofo ele pala fua fo ingi kelo ngi porkiki ele a ku lepa ai nga sila ku la epa e peang sai sia nga mea manga olo e ke read man ko foi le planner ko inga sai inga ya ke read le uma ku kama foi uma malama yang paraf ai avaku le generation fo ile le avaku la va nga fo le nga yi man ko foi la administration le masinga sa ngoi that was the worst administration ever al HRPP le history le HRPP langa fo I wongofo piki le au fo fa mingiska yang le wa ya sapa mai le I rumo ko kongol farfongo so to fo imelala utalanga ya li pate tu pai lalo le alanga ko e fai I lole wanga nga bo fai ile fa masingonga pa uma de ma fai nga ko yo ia le nga sao mai ai lo fale o mavaenga ile fast mana tua mai la o le fa lilo le le nga ngalo ya fale o mavaenga te fa ko la this is my own analysis o le fa lilo le nga le loa le wa le make ia le fale o mavaenga ko pu la nga anga le nga mamaki o ia e guarantee for o le mele nga le nga mamaki ele o fia me nga fuainga sa ko kong ele o kuila epa nga mamang ko ufa ko nga I kuila epa a o longa uso o le fa o le o le ku pai dalo o ali pakaya nga le lua nga o ka fua ma fuakanga ma ka fua uma akoa ba ku le fio maka afa ba ku le fio le o le maka ukia a o ali pakaya karangoa ka fua ma fuakanga sale umua engalang o faya kusaka kaunga ku uloloko fale o mavaenga maenga faukua inga fale o mavaenga awang e ngalo le menga fai I lo uso a o le faao le kumaro e maka ngale menga pa uma ia kuloa a fa fonga mai le sa kwa le loko ia langa o kako fai vai ala fala kunga wa o le sau mai a o sau mai kekele o suri ngai o kingo o koko ango lo pola ai mala le ya o lo kakare kula I lo pola kai mingi kingo koko ivi ma ango lo pola kelengi nala mala umara kekele ya ure kakara ango lo karango el mele an mako ku pailano o le winga la ukala le o ke fayak sa kakau nga ku uloloko le fane o mavaenga o longa sao mai kokongu nga sao mai le ingoa o le fatu atua I le atua sa mo wakasi ele I sao mai ya o ngisi sa kakau langa uangi I vave faangalo le mele ma koe ma fau le o mea ngei fa apurokiki parpala le nga fai ku la epa isi o nga uso makua le fionga ku ya pofa ngofo ya kafua le fo wa fai fia me ya la uri saka nga ngo picture men nga ya la merwo ye ya pa ai la ya sila mai o upumongi o ke le ma sangis kamale hat no am ko vi fa runga le ka si uso le ai ya va tongo le Rodney jang tamsesi ai ua lava la ka va ya ku kai minga sa ngoa ma mea uma e loko sa o ele kumalo ya mo mai le atu e loko ele e loko I mea singa langa o mea mua ia langa tino waile e taua o ale paka le isi pik a kumalo da e ngofo ma le beautiness of Samoa MSP ko yes o e ka oko ai le si fōlinga la le lei au le lei maka anga akoa ua lawi loa ai Samoa le lalang
Ai ai la se kanga kai loko I menge, loko yonga ele. Maanga me singa. Le la ka oko mai e finga ngalo fai pule le. Ai wa mafua o mang o fai kuor ngai kala. O nga makua I whaake ia la ua iaku. I le sau soli a le paka I tupaila. Ka peo no e fo e whaleaka. Pea la whaleaka fo. Wa maka uki. Ia le kako wawa iaku ngai le road show. Le nga amaka mai ngai kai awa le HRPP. Combine whaakasi a le paka I lunga ma le paka I lalo. Ai le kumur whale le ngai ku. Combine whaakasi. Anga le lan kai awa. Pa ua whaelo se road show o miho umakamaka ia le HRPP. Nenga whai ngai. Nenga whai ngai kua ia le pata. Pa ua leo se road show ngai kai awa o mi ase kaimi. O whaalongolongo mo umakamaka lea. Le kok sisira bai ai. Ako vai ai. Ali pakai lunga malalo le nga wafa. Ako vai ngat pawa le ngau mai ko kongo pawa nga. A ko inga kumu sai le nga yai. Ore ko inga kumu sai ya le. O pe anga ku fa kasi la lunga malalo I finger fast. Ele Ore malai me fai. Ele kai ofi. Ya ola unga te kai lo inisi vai nga ke. Ke mai e sau fa ko fala inga o ka ye maka I vanga. ne ai o ka manga ia lo forsa na whai ngai. Mai ke longa o ka ko palo ka fonga mo le kupaila. Ya ba tongo Rodney Jang Tamsese. O ka ko suinga. Man na ia tele. O ka ko suinga ai paka ku bailalo. Oranga. Awangi ka ko se kia se. Never ever ka ko se kia. Lea ku bailalo na lea. Ya. Vai la le se senga. Ai la le se senga no tati fa tu langa what we see is what we get. Ai ko se sila mai ia a Samoa. E mata utia. A runga ila le fa ka milongo. Ya vai. E fai fa for fai ngari paka ku bailalo. Le anga fo ila ile ai lava ma se fale ma fai nga hostinga la koula. Wa mantua wa ai. O le fale piko I ke le ala I kua ia le paka ako e host hai me ke keli. Nga o le hola le whaka asara mang. Ka ilo I ke o misi au ngisi hol. A runga le hola le nga whai ede le karinga maroa ar fasti runga. O le hor kele e wa vai laku wa sisi laku la. Ia le se nga la le. Le nga ka whai aku. Matua I sau soli le I tu pai lalo. Kai mi suinga. Ia, o le sila va nga leo ke fi fai aku ai. Le anga o le mata I tuina lava, e le fa pe te fai atu e fa le nga e fa e tau te ave ese tamaiti. Ne ai. O leo ke fai aku. O le e fa mamaru le lockdown. Ai vai aku le fa nga le chapi, bona nga le chapi pide kele nga mai nga ka mai ki fa kumu kongo ngo fo nga holi e fa nga. Mai. Ala fai lockdown. Ale fai le lockdown. O le winga lo tu fai atu le a taua o le matua le make sense au me fai mai. O le makua le make sense. E sa sila nga ya onga. O le ufa nga ka mai ki e fai la ko camping. Vai le fa nga le nga langa o le road show langa fai mai fala tai tu lo u ka ua. Le nga ka ko vai e foi vai nga le. A o la e alu le lockdown. Il kai miranga. O le fai po le nga mar clean up le fai kai au e po kai o le E o ka ko vai. clean up. Ai vai o ere ngo fora ngo fo mai o. E siri aku le o le o nga wa ke lo mfa ngo fo fa vala vala. Vai ko kia siri ska mai ki. O fea la le ka o ko ngai mea. A le asa vari mo ko mai. Matua a mai e fai o le mai o ngai fa ngau e fa o ngai le por kiki fa pe ngai e ngau alo fa ko ma va vai ko. Ai paul me le ka ke vai ai se me uti alo fa ngalo alo fa ka me ki fa mai le fa. A lai o mai malo le ngi me ngi kui mo ngi baila au mo. Asa ka ma kwa kapu ka mai ki ngoi me ai ngo for fadi. Ngo for fadi. Ai pe la ai va ko pa ro ka fa ko foi. O tatu vai tatu ye. Ele se ele lenga ka me ki le ka ke o fa. Oh yes. Ai o le fa nga ka me ki mo le intention fa nga ka me ki le anga. Ele anga. O le bakula le ka me ki a me se ka me le fa ma. Le fa ko o nga ngafi. Anga ngafi nga ko sa ngo ma ye fa nga maro ko si ver maria ya. E nana fa tu lo. O lo ke fiaka. Nga uma nga fa yo sa ngo nga la audio ma de to bo le ko kuila. Asa. Ai sa wo lo fo ma se ka ko ami o le ska ko lockdown.
Ngā o kamiki le wha moe, le wha popolo. Markiringi. A lea la, yesterday, sau ngoa le pāle mia kausi, por malo a, kai o malo kausi. O lea ua koe wha upopo le lockdown, lea ngia onga. Ai kako wa le se, lea se a vea i po se la paka inga o avi whainga roadshow ngi. Ai ma se le chapi pire kako wha koe. Alai fai le chapi, le wha fai le chapi le whakawhainga le. Whatever. Whatever nga whai maa during a lockdown. Yeah. O i kai peke sa wako kamiki, o i whara ori pi pese, o i le whai ebe pese nga. Ma fusi ma. So le. Sa oa. Sa mua. Ora ka alo mai fia me makuila e paile atunu. Kua i ka aloa o la ua, nga o la ua umalo sa mua. Ora ka alo ngā refai. No one above, next, And below. below, nobody. Ora ka alo, mawhela oi, o ha mako kala whaiaku o mea nga. O ha mako kala whaiaku o mea nga. Watato silsilo. E ire ki lipi o le no watuan nei. Se ima amata mai langa il whaalau loa lenga whai e HRPP. E no watuan nei a misa pe awhai. Whaafonga le lei mai sa ungoanga o whaalau i loa atu le epa. Ole mea le no whai atu. Lei atau e whai amatai lau tala leon ta me ile iai. Onga for the first time ua umi ai nga usa whai mo umaka live. Il whaalau loa. Because I said to myself, okay, so koe ko kasi singa mangoa so whaalongolongo i le road show la lea. Ki ala whaangau kai au rungo le a. So koe whaalongolongo kasi a pe iai se mea maa ngai. Se mea o ngā. Se mea o ngā. O le mea ngā, o le aka whaasoa ngai. Mongi ala ukana. A iai se mea maa ngai o le a o koe maua mai iai li sa i atuila epa. Okay len, o le a whai maa ka whaasoa langa e iska ngā kai visiri mai. Seta. Wa ai ronga wa e whaanongolongo umai whaalau loa ko inga ai o whako oke. Mai la o whaanongolongo. Or melenga o maua mai lisi melenga whailanga Nga o nga maka o langa saungoanga whaafekai i ngai whaipule ngā sasainga i kua ia li paka. Mention mai ai esko ingo kafua pea o kafua lea kua au kafua sko inga makua. Mention mai makafua malue, mention mai makaua la kulome. Mention ia o iais. Nga o nga o ai le ngola audi. Ki ia i a kor kola. Ki ia i a kor pelenga. Ai ngofongo foi. So le ai ngofongo folo il fa le anga. Sisi po. Le ala e ai le si vaenga le la nga ko play. Ai fa fonga mai la le tunu. Ia makirikilo mai i tana tātou nuu ia. Ola e o ia. Ma pepese. Ma muri ai ini tangata walawi loa. Le pepelo. Ola e lua whamasnonga ia le whatali. Le whatali le whamasnonga mua ia le whakali. A lai whakali le si whamasnonga umaloa, so'oloa ma whamasnonga le leo, e siri ako kaukia. O lau whiaura ia au konge e o pong sa, i le whaas. A sau ngei la i e whai unga, e ave ka whai ngaka, o i ave o. O le ala le mea la ko whaia. A sa ngofia me, maisi, whalau i loa. Walo ko ngai la uli fai a fia me. E ke ku leo ngai moria. A sau ngai wo la vera. El kula fongo o la me fai. O le tala tanga talenga ke loa o ala me ngai leo. A kali mai le si vai nga uma le nga o SM. E fa pena foi matou. A fai sao le moria nga lea. Ola no la molia uma ya mako wa fa la sa sala uma ya il mele o le kaufa vale malakango i mea malo Wai chulo se fai fu sa kwa fai mai sa mo se ngura o vai di le vai la ga ko Wa mo kwa le ai lava ma se ko fa.
Ama o ka die wa ko ka ko langa ke ro ka ye era ngo me fa pingi eu fui ka fa oi me vai a fui ka ma fka ngo fai mo ngai vai o fai so i ka o ke le por ka die a ke pole i ko nga ka fa pingi le pepelo maka fa pingi maka foi fa vale ka nga ka vai le mamra me menge mama ila kala nge a fa ngira kala ku me la u pare mi la kala ta fio lai ola utala foi le la vatu ta fio lai le nei loto tinga ua faka singa ile ana me ko ngwale ka ua tautalangia ile ana le loto tinga ole upu le ai fai so o ai tu le pa ka ai fai singa ka mai fa so a wirili ole upu le walau so o ai ku le pa ya la auli ole pepelo o le pepelo to lo wa fa fonga le tunu ai sei ka ko kilo ia mai la ile pa inga ia le anke ngai ai foi ngai me ku aku e manku isi pa inga to inga ku le pa ai ka ko sira samo o la ofisili o le ke fi ofisili ai o ai o la ua e sili aku le pepelo nga pepelo le ku karu mai le mele le nga e ka ko sava o angi pepelo ala auli ele o ka po ongi folanga la auli le mari ko e le o ka ese mai mea ua le mafai o nga fa ka uinga o nga ua va lava la koa fonga va ole o la ki ka so e aku e ko inga po ai ai langi nga mea nga fai e le pepelo e ako ko ai kele ai disi ka ko wa mga yenga me le ka ki pang me nga fai o le ka ki ro mai fofonga la ko ni kai o la se me nga ka mo ya fai la me la le ka fa le nga malau pepelo ai piko si le nga pepelo ho ngai so le ole makua fa makua la fa kala la ka mo vui de fai so o kuina e panga o men pepelo saka o le kari sa wa vera nang yo nga vike si le fio ke ro o ye si dia fu sa kala fai ar kala le fai so e vui asiaka o la wa le kala fai aku le e o kuila e panga o ma ia ile pepelo saka nga o kule po saka ngi pelo e ma fuana o fai atu anga ngafi lenga ka ko play ya ko le video lenga o ko lunga inga ua saula auri fola milionga pe aku rai mai langa fai nga male la ko le fast ai ku ai lunga fa le anga ma fai mai ele ai ni malo va le ai au mai nga me ma ale ua sau fola le ko la kufa o que pa me ka pelo ara me ka ka fa va wa pe me wo mix up ka fa va le mar ka fa le anga mar pelo Ala te fai atu wai. E fia ko inga ole si mea. Ma ai se vai nga piko sitting o fa fekai ai le sa nganga li o le fai. Now, this is what I like. Manguia le fai nga malo ko e fo i la wadi i e o i ko kong. O la o kala le o ke fai aku. Ia makua i fa su e uma fa makalanga i nga fai ko inga mala wadi ia. Langa ke lora ula point. Tio neo o lea e faa o loa kaua kula e parfam singonga. Yeah. Until now, from then till now. Vai foi la oe, wa uma ngaru malangkamo pesca vai fou pingi morianga o la audi. Uma vai pesca, wa le fia yai pesca. Nga ka uma la audi. Nga mori au, vai pesca o soia. Ai o soia. Fa wo. O fia nga yai. Nga kau ai uma de sami mar vasaloloa. E kasi ale mele kuri au pu e kuila epa. Le ngofo ai fa le anga ia la audi le mali toa nga ia Samoa. Ore afi fo ileli. Ia afi. Ore afi. Merkau konga le fai. Le ngapa wala nga. Ale o si le fi o mar fa ka ko nga o ska mo la audi. Le ka wel la. Ile la audi mar la audi. E ka fa ngi pepelo nga me o ka ko lo uma ia. Pe la audi le mali koa. Who cares? Tulo. E ka wa se pepelo se si nga mea. Ai nga kau solo mo ia ki wa fisiri na luk fa nga e fa langia e ke io e mai lama e amenge mai i lo wo langa a ko a o ruanga lu e mala audi e ke ka o se la audi se mari kor ka minga. O
o fisiri o fela ka o ko iso fa maongi o ka mama kua mo ke muri ka ingi au kala ai e ka ko mai la i le kaimi o ve ila auri ma right hand man nga e fa mo o mo e ke le you never for once declare pe ka ule ngola au le mariko man it's about time ola kala le ale er se kuila e pa marka ka ingol HRPP ele ko e o songi le HRPP mongia tulowa ele ko e songi se HRPP se me ka o se ko mang malo po o ko e ka mo bo se kuanga e struggle va ngai ko ngai kai mi ya e makua ile ko e songi ale suiar ko kai or kai ile o ko a fai fo nga ela ko e kere ka fa le nga wo vai fo sawa ma nga yar sawa si suile o fa ka ya o ya fa muinga nga yo fa longo kwa ai paule me yo ko fa keke a fai nga ela ko e kere ka fa le nga o lau le songa mua le la o ku le e pa lo por kiki mari mongi o lo ka fa le nga dala nga ya le ngo ka vai ku nga ka lo fai Karo faya ia vai le ore si au fou le vai le ore au fou e disi sui lo kwa alwa ka fale ai ka fale anga le usa wa makua e o lau le songa mua nga wa o ko vai ku ngai o ko vai ku le songa ia o me la audi yang kamba yo ku lo wa bo mo ka wala audi o ngore ka ke karango kai o to vai le songa ia o me la audi yang kamba ye awa wa ilunga ya awa wa ilunga e kai la uma for ava fa filoi fa fikai kaukala vai o le songa nga kapu e ro fa lo ko ifali me foi la nga wala nga e alu i upu i kai muringu i le meka oko ai le ko fa ma le ukanga o le fili ai le afor ko fa ma le ukanga Samoa e ke kua ilunga e le ko e la lauka e ke kua ilunga e ke fa kanga kamakua iyo e ke kua ilunga ke le fa kamaikiki e ke kua ilunga fa merkala la poskol fa merkala kuspa ia e ke fa kamakangi tulo o mea uma ngai ke faia o le ale le songa le la o mai le a ku la epa yang kama ye kamimilo e ke kua ilunga pe sa ko ko farfongo nga o lo ka fa leanga against ka fa leanga o le mafoisia o ola le fakur nga yawe ala ngara foi ko ba o fa menga ka o la position o menga ka o ko ngai o le kilo masei ka fa leanga ele o se ko ele se menga ka o se ko ngai mai le ka ngai o se ko ngai langa le e kere to be honest e kere i ko ngai e le ka kauranga fa pe ke ayengi si o mai ko ngai o ke kari kongo e o mai olo kanga ka sa o sai ko ngai o lau ko ngai e kere i ko ngai nga e pa nga e HRPP e para mia ka fa leanga ro e poko ko oro ko e fa ile ngai longo i le winga ngalo kala so ile ma faila nga e sa e fa mai e ke fie expert ta ku le ile ngai le ngai ke le ngai o inana lailo ona matua fa sele mutu la umaka makanga ko fa ya le mala kala se fa nga e mangale la le mo o ke le fa so kala ole o fa da se kala se fa nga fa rongo ayo la ka fa nga ka mai kia ia maule le mele fa ko ia fea la fa rongo anga i o fa ku ke loa ia ka pe e lo ilalo nga wolo loko nga le lo ko inga ma ka fa le nga fa ku ke lo me le fa ka pe ilalo o manga pui mai lo to la ama kwa ama ka le aso ola ka le fa sa nga fa o va ku ia wala valor nga me sidia nga o fi fa longo pe yaingi me manga nga ia se yo walu faku ele ma faso ai silir va ka pe e lo o le fako akayao wanga sa wa kayao le fala ulo a le la ma ima wa malo waso le sa o loko ai fu o lo loko ingei ma mea male o mai la la mai ngei me fa pe o le langa nga ke ele ya ko se me o makai pa me fonga le ngole makai ua wa ke fia maka foi fia mo se me nga mo ka fa langa ku le pa longo lua wa folo ko manga sui long kolu mo ka folo ko mangu mai ku malo i la ko launga e fai e ke fa longo ko sa o launga e sa o launga le sa le folo ava pe nga ko pe kasia o fa longo ku nga folo ava e luangi nga taula le le nga ingu fa ke ai popoli le li nga folo ava
ai so mai nga saunga fa nga forfola ye ko nga mele vai wa ka inga ele fa yangi upu mamalu e o mari ai mamanga ya kamari ai so mai nga kala ho mai ele fa ko ese nge ya kwa au filiskia nga tatu e sa no problema fo fa lo fa kwai langa ka sala u vai ku ngar kala i kau kala nga fa ke i mai ngi taulanga ko pe ase ngungo se fang sa role e por e pala ai i ko kongur forfolanga o ava ai fa pena fo de sapori o le se senga lo kule pa ma fie me o sul e pa pe attack fo de pe aba ba a fie me so le mbalu ai via fo ya mana tu fo ye pe yo ngolo ma tu ye le sanga ava ele sanga ava pi e le fa pa u fo ile le fa ko inga fo ile le vengo nga olanga or ko inga ya stui so le makua i esere me o ia le la o le vaenga fo e fia fa manino le fa fonga mo wa sambo le anga o le te mai te mori maule e tau o te mori mau uma fo i tatou o le anga fa i ro mai le sunga la au le mali to o le fo inga sa ngo mai fia me e ui ai kau ai makua i vala i singi man meru a mai kula epa ia le fo mai kula epa ngaru la au dia ya fia me o mo fa mar manga me ia fa ngaru le mai e se nga mori anga ma a loka ngila ia la me la fa hola o la ngi wa ia me la le ka or pepelo ai po a mori anga siling ma ku ya le ka ai le ka ulola ai or me le fa ir kala la audi ina kusi ai ese me ma ku ya nga me o la ka umai longa loko o longa winga o le waka mau mai langa kusi ai wa uma faisanga kusi ya longo ai foi la kala ngonga ye ku le o sau ka mau ai ku ya le pakala nga mele la se ko inga fa mai ia la langa ke roa vai la ia langa ke roa o mele le la laungi o mai mongor kaimi ai musu fo e ka wa langa e suanga ye se mele a langa ka e fa ka ko mo ka fa lo ai ele se me makuya o ye wa makua vai le kala le tala tonu a le a fono toi na fail tato ipuki vai dai le se le wa sau mo kongu ma ku le ina ofisili mai tato on ko inga ofisili mai fono to ofisili sunga ya le atawa malo ia sa matu fatas le aso to va ai le fainga balo tale ni kadi aku ia le atawa amawat malo fast fa tu sunga lo ya e win by landslide wa ai kali mai fon koi ia e manga ia la ai fa fengi pe alo kala audi pe man kusole issue le fa ia la ko le so to me la ora kala mo ai me foi nga le ma ke fai lo a coisa mo le ala le a fa foga mai foi le fast mala tuta penanga o lai kali kongu kanga kaia e lau ke le ma fai le fast i le paroka. They believe that. Ai e kasi ana narrative leo e launga, kasi ana mele leo e kulei. Ia loka. Whatever nga mapisa ko bako pisa. Sa pe marol fa sa ia loka rau. Yes. Ele o ke al vaenga le ati no kasi ar kanga kale lau ke takeringa nga sunga lauri al mali toa. Ai loka ya. Ale o ka kore longi. Fa mai le nga le ia ile si moriang, mai le wo fo ka ulangi moriang a le i. Le mele nga fa kala de kusi. Ala nga ele se mori. A foi lu te fatuai paure or kangaka lenga ki fa oro aka wainga o lai ke ele ka kongu fa msingo le sko foi le la ukala wo mantua ma le tua ri atawa nga kau ai umma fa msingo nga mawa lunga fa msingo nga pili kau ai umma fa fonga be nga fai ko lu se la mori nga mon ku pola auri ma ya ku la epa ma fo impesca vai fo kau ai umma ai wo umanga kau sami umma marie fe ayon moanga va ku fa fonga le ala wo ko yo so mai foi fia me ma me ia ku lo wa le ko langa ngang ka fia me o le ku pur kai mi fia me ale ele la wori unga ai wala va le struggle leo male no interest male le ai se ma fa di uma wala va nga me e fai ma mori mau e ako fo ifa fo me ia por ala va le unga ai a fai fo ia saule unga ele ki le ruling al famsingo awa ka ke pore la ia famsingo ngola famsingo ma wolunga e ave ese mai de case manga ia ele handling fo nga ia lang al famsingo ma wala lo le ia ile ka ko case ke mingi so ola ia isi skepu mai si skepu ola ia a or me ka ka unga fa mangingo ma mala malama
ele ai ma se morianga kau fa fefe so far ngai kai se vanga nga ole la ko creating conspiracy se me ku fakasi ma ka pur fakasi ngapa wanga ole la ma tu ale mani no male mar mar bo feli ta to ye fi de ngalo nei ta ai me sel vainga le wo nei ya ta vai tu ngai fa la wi lo le au mai o ka re kamali yo finga ngalo sui la au al fast sila le atu ku le lunga e manga fa oisi ma kwa fa fe kai ai sui le HPP ya e is kamale le sa ma di ku pa la ko le fa rongo fa fe kai ai fa kai ala ko fa tai tai mina na look after le fa to se HPP la ku la mai fa kai ai ma me uma e fo isi fa isa o ai e wangi e venga me ma me var ka ko funga va vai ya fai lo ma upu ma malu ya le kelinga fai lo ku malo e lo ue a fai ai ko mai la ko pule vai a fai ai ko mai la ko pule o mea i ole a ave ia i lau wha mua o mea i ole a o kam fai vai so le au kei roa lau vai a kule o fo le au foule leo mai le HRPP so le ua kuila epa o mai fai o le wha maua lulunga fai o le wha sausili ia o wharongonongo kwa po wha soa se kasi o sui kau wā ka kama se uso ni ku pai la fo ile fa so mai la fa so o ko sia merka kalang fa so o le o to lau ia vai nga uma sa ile ang fa ya onga ile a o fa i fa longa ma lunga ele ko lo pulo kom fa nga uso ia wa ye fo ye wa ku punga mai nga surunga ki ku sa o onga i fa fe nga nga e ngi si o la fa mai wo ia o fa masingo ngi si ya minang ka upur ngan Samoa mai si mo ka up ai si fa yaku ala ukala le ola ukala le fi fa yaku le atu langa o ke fia ka kala ye winga le upure nga fa nga mai ele suile ai mai si fo yo is ole upure o tautua langa ole upure ngei le o ke le nga mai lunga ma avea mai o se pulu o se ie ma moe e ka pulu mai isi e fia manga o mang malo se fia kwa kala lea i ku malo i o ko makala i le mea ngai o la ofisidi fo i le atau e fa o le a kongu le winga o le upu kaukua o le a kongu a le winga o le upu kaukua le anga o le ufa malau mai ngai mea ngai ai fiku kausanga o faya o ngai fia se fulu mon kupu kausanga luas fulu mon kupu kausanga fia ring meske ma uma ai fa saude upu le kaukua ai la ka ko we va ili la ma si ile si le vor de fa winga o le a le wing o le upu le kaukua o le service o le a no nga winga o le wing o le upu ngai o le kaukua ele ko kongia o le true meaning le ngā o le upu kaukua ngā mafua ai le whaako whala inga ko inga o lo wala i le pule o le kaukua o le kaukua it's your free service e le peia oi ia o la ofisiri ngā kou whaia o ngai le kongia oko pega foi a kule pa ko le yoi ka ko le na mea fa pega le nga e pale mia e ngom so ko kong a yese ka maro e ka foi me nga ka ku re fai me Donald Trump le siang fa ke le siang pe nga le a nga ke le taking se le taking kong ya ave ko ave la ku le yo le va de ka ko wo e va ili la nga ya wang i fa se e ka ko upule la nga upule le la pulo lo ma ya ile si au kulo au ayaf ela pulo lo mai au so e mer upula ka wa ya ole winga mongi al upula ka kua nga e nga lue nga lo give le winga o kala service to others nga lo nga lue ka kua la nga kede ko ka kua inga oi ele make sense inga mea e ke ka kua inga for free a faila yese si o ko umangi o fai ko fa la loa
nga fayar meranga teno o ko ngar kanga e sa or mer le apply ngor mer Mala ngonga fo elmo. yes ai ava pe nga ko wo ko sa fa in ko kongi kekeli kele ava ngoa ma ko ka fili sa ngoa ava ko ka vale va ko fua ka vale ka ngaruenga ko fiwa ila o ma popo ko ainga la o ma ava ko ainga la o ma mer ko ngu ele se ka ku ar me nga ore ayaf ya esa alo ya fa ikeke ka ko upu le la awa ku la wadi i malu ai makuwa si nga ko Ai mesel ka mi ngai ne fo ke mai ka ku da ko kasimara ko fo i me fa mai I la ngo ko ki fa no ki ya mesel la nga a mi skale sai mo mo le war fa independent da sala vai mil ya ma le de sui fon fkalai keti ya sorry kasi fo nga la nga ka fa ba le ngo fa ro nga la o si usosia na tau sa o mai sta si ona ainga ma fa so ainga va la ka la o ka opo se kase po se brother langa ka maki yengi ale wo fa kule atu va la ta o lo so len fa e tu la pa na fiaru le HRPP mako HRPP ai fa ikula e pa ngofo na fa ikula e pa ngofo ngi yerno sui fon fkalai this is straight from his nuclear family. Ole la so ngi pila ka fa nga o le chapi. Yeah. Na fai e kula e pa, e ki fia sir fian ma fuanga fai kula e pa ngofo. Ka valea le ngoi me fai. Me valea. Yeah, me valea. Fai sa. So that's enough proof. Ki ron makar nga marka ka dia. Ka usa o mai kia. Nga mga o ya rua mangkua e ka kaulanga e kasilia ka nga ka ako va IP ang fa bos ka nga e le la pele ngwa. Kasilia ka ma fa kula e pa. Am I right? Ever kamari nga fa nga e kula e pa e pingi la audir mari ko. Ma pingi sim. Ya. Ma ula ya. Yeleng fa ya la audir mari ko. Ka penga mengi au solo mangi au menga ki ro fiko ai mare. Of so anyway. Ko manga ko run le HRPP. Ai sau feeling nga kula e pa. Fa ye fa ko nga kula pangofo. Malolo langa wala pele pe. Longo winga pe ya kangia mai internally. La ye fa mong yang la iloi kula e makanga meng fa ai le fi ngofo le la punga pi fa di adu ilo alu tu ko kas ya wa vaila o le la fi adu fi pisa o fa penga ale ngai loa ele o ko manga o ye kula e pa ia wa se upuar ko era ko ka fa vale am fa ya la audi o masala i po vai wa kele me fa foi aware fa le oso le mongi oso le fautuanga le fai atu ya auto awa ko ke ngi fai ngi kango ku le pa fa ro ko leanga oe nga fa ngala i or menga ke fai ile skaka wala nga ke le lo ala vai wangila e mo ki ngoala fi o so fast a u masa awa ke le an kala le ma fau ngo fai la audio ma de ko ma an kara fa ma wolunga fa so city so woi kangela ya ku le pa ai wale kali ngal fast le karienga o solo ele fia manga foi se olo yo ngang fai ka olo ko ngwa yo ngar kara leng fai le rilia enjoy your last time le ka ku olo lunga nga kaimi ai oso mai ka kipi kaimi o ka kipi kaimi o ngai ku ngai ma ai e fai mar kala olo nga o mele ka fai ko sama ko kala ai fa la mai ko sama ko kala ya mele ya la kala ya enjoy your last time ya wala wa marfe e mo ko ma ka lispe ka do lispe e ka ngolo i e o ya ka ngalo longo ngoma ka e va vengo so me lispe ka e va pese ka fala ngare me wai e pa u me le foi o me mo inga ka fere isu esa que quiero quiere ki dia le le sisinga er kama foi langa la nga ngau e laure le kusi nga ya pe aku la ungo kusi foi la fasi oki ai ku lo nga ngana la manga fa uma la ungo le or kusi ku la fongo fa o lo ki la ulen mari ko e ala ku la fongo fa pan ming ya nga loi nga kapori isu la wa sisinga a pe foi mori anga o yang fa to ata to va ai mongi yang mori anga umore ularia pe aku la i ma fa ko fa to ile to sa mutas o nga ve ese mai leo au corrupt lai ko kong ai ava ku sa o kangaka fa maungi o nga maua i rolo le ungor au kuoria ole akaranga ole aka kongwala nga
Koe foi mai rau le tātala i. O le wari o ma le o aku ngai kaimi. Ma i pe or kala rea Yesu nga whai unga so. I o tau whai tete i ane tike riso. E o mai i lo ingoa, ai o mai pe i o furufuru o mamoe. A o kukongu o luku. E nganga o whai aku. O makuru whakaranguanga lea sui le HRPP. Whatever foi no tautua le malo, tere tau sanga o lau tautua. E upuangi. Tautua. Sau lea lau. Ai launga mai ngai e mesa iai. Tole. O whailonga ngari o kokongi o kamanga. Kei rore minima ma kamanga o le fikus furu. Varsuru wafe eno i Samoa. E lau mai, po mai. Ia, aswa lewa no tautua a vea un whaurulunga. Ka. Ingi kau kua ngā mea. E kokongi lo e a mesi upu kau kua. Ioi. O re sa ora makala. Au ako ke whao ngā inga le upu lea langa o le mea sa o e ka ora kau kua. Ngā lue e le aisau kaui. Pe le aisau kokongi. Ma lou karikongu. One day. Maua Maua lou. Me whaila ngā penga o whaiak. Inga ua pale mai ia lau ko inga lea I whalea lupo. Sia ko inga o fuyono, kenginga. E konguanga a saula kenginga whaikala wa lewa ho kau kua e ioe ma amenga I ilmenga. La ngore va afi. E kau kua kufa. Ai foi a inga lae mo I whaakau a vifua. O le vau o a uma mea ngai kau ele I ingi whau ele I o whau rurungi ia. Yes. Ai a whai o lela e sau e ke sau e su e so au wala I ko kongu kia whau. O e wha sa o le mai au upu po sa. Lei e manga ia le wa le vango unga rui. Wha ngā pere upu ngā. Wha ngā pere upu ngā na ngā e mai are ngana ngā. E loa inga e whainga rui ngā ngā manguia ia oi. Wa le vango unga rui le whare talavai. Wa le vango unga rui le whare whailele. Wa le vango unga rui le ofisa wa onga. Vai. A ke ria rui ave se mengu. Lenga whawhenga. Wa le vana o unga rui le. Ai awa ko koe mai mai ia wa ilonga fo isa tau tua. Soli. E hai. Lai or nga ruenga nga kokongi ai oi. Fa wa ilo fal palangi. Fa ka o marau ka vale. Fa o ngai marau fanga. O le mea laia nga, o le mea kau oe le mea nga. Ai afa pea nga sau kau kua. Ia. Mea nga re fai ngai ka meki or kai kofi kureli. E vaku kokongi kai masera kara samo. Ra kau kua nga. E le kai a unga me mau e ka meki. Malo loko me mika, malo fia fale ari di fua. Pe asiampingi. Na vai. Ona tame I mai la ia le atau. Ke wisa vanga ki fasol vanga. Ole a tame I mai. Ile tulanga le ua wa ye tua. Wa ye pe o e tangia ma wa tasil no fo mau tinor sap. Kasi no fo mau oro uso e. Ya. E fa sa kala wo kero e kisi. Fa malo ki ya sunga wain wa o menge wa langa me kongange ka opurkiki. Ore mo kwa finga woki lava e faile me malo oi. I se awala fa kula fongo. So e ke ola ia ave fa malo ya le king e u yang o le fifia o ngo o posi fa ye kia. Oh ya. Wale o kanga ma ke ngi me ngo anga e kia ke buma. O la posi fa ye kia. A ke me ngo su kala kia. Langa o kala kia ke ka la be ya ke me la be fuka ka me ga ku su kala kia. Ai le la ke ba kuanga be la ki lungo kalonga. E fa sa nga ya o posi nga fa mai. Ai fa malo ku mole. Ole ele mfaina na ioi. Congratulations il sunga latino. E pena fe tu tanto. Ai yangi me kau ke karia ia ungo me wa mai. Ai avea o se le songa mo ngisi nga whakamala. Ai sisila mai. E sa on kako kau ke refie mai le o fe kangisi. However, engor ka lunga le por kiki le ska lunga fa le nganga. E lo se ka longa fa ale nganga fa ingi fa mangaro inga mangame e makua le o I kongwa e lo ayo langa le lo lokui ko so I kongwa le ale no fa yatu e le ka kau fa ila wori ngo me ko ka pisa mengi fa ale nganga mangingambia
ai leanga e ka ua ya kia ai se me o ke fa ka ua ya kia ul me le case le leanga fa America la le apostolo Paulo va kur kala o kala le apostolo Paulo awana yo tatou fina vali a yo ka ko fingau e kusa malo kula fo ma ngai ai ke lenga fa fonga e fa malo si e fa fia ngai kai mio o kalonga lenga le ka ke fa ngoar me le por ki kalonga e fe tau le leila ino ave se o ka ko manga ku personal langa ka ke we don't go personal kanga ka ko wo the issue awongi ka ko pe yo la ko walanga ake a le lo ke va kunga la pi ka usau personal ka ilo ya ia o ke fa tau te wa poroka mai ya mo le fa poroka mai o feeling ina langa ke le mo wai a ta ua ya ka ke wa le issue to foi mai le jala ma lo langa a fa yo langa sila fia ele kingu e yai se va enga ele o de kula fongo e kakau o ngafingau o de kalanga le apostolo Paulo au ar fingau vale ai a fai e fingau ia fingau e kusa mala ole kula fongo ole ala me o ka o mai kalia ele it's not the end of the world ai se me o ke fia ile me le ali atawa I like this style ngai lole uma enga wa malo se kanga ai ko palasi mai o ngor famsinga ole fionga le mo fa leli Mary fa for wina ta eu ole suilea ma le suile HRPP wa fa maunia umalava le fa a madiina wala tu la fono fa nga palota e ma fa ye ona tau va il fa nga filfilinga tele le nei to lo va yaso o lungo monkanga le akawa na o so ya tu Samoa na ona pawana si vaenga na maua mai ele details but o lungo monotanga ya tangia mai ele o fa madiina danga va sui ole e vai vaenga o ke fa so mele se va kupelo o manatu mo lo vai venga le ya tawa Godfather ole fisili lo mafufau tatia ia la vaenga de kapenga ngale ya before linga mai wa pof feori kapenga ngar vaenga lea komiki mo fale aka fa o ya we fale ata lua pof fast and HRPP Ole sofi lenga ya tau elua vaenga li fa ila fa so le na vatu le sofi ngalo mua ua laper ka penga komiki ya fe ngai mar fifilingo candidates e foringa mai la ua lape ngar fast lape nga mar HRPP second okay kau fisiringia lava le sila fia kanga lava ia le hanu vaenga ronga luanga o e sila fia o foi sa monka ngala ngala me kanga e lo what do you think Onga okay wa ko fo ia li ngol monkanga le mele fe pinga wengi o monkanga fo ile ala ku sao ala ku le sao dai mal monkanga fo lo walu e ave kongole o mu pela fo ngol finga unga le fangi wa fa pela o sao dai nga le o ele va ku monkanga kalo ave kongolo e ka ola ia la ke anga o ka paro ya vai ngar kula fongo pela vai le o kalinga kula fongo le e ka wanga lu ko ko feme uma velo monka ai ri foi me o que lo vai a kwale kule le loku wa saka wo fo i me o lofa o monka o que lo faro kula a fia mai loku le i me e fangi ai pela vale a fia ia el monka makanga ka ia fa ma ngia la walu o sui wa ma ko fosa ka ngo de so fa pe folo que foi ka me ko la welo man wo ka fa bangi ngo ki lo ngi le electro act fo le section fiku mo le bal e ka fo ka le fa bangi la le fa bangi o sui e ka fo ko sanga la fo ke active o ko ngol o me nga le ka wa fi isi ba ngari le la na tangia mai le va ma War vaenga tonu la varnga lenga ave tuala. Anga ia va au. Fa pe o ka. O so la se ki va au. A kanga ka lenga avea. Le pi le o e fa pe mai. Ia le la o saunga ke isi wale o sau fu ke isi nga. Le ia la o manu ia va au.
Congratulations ya va fine la uma fai on tamo e fenga balo ta uma ma ko foi mai ai sei fa vo ba tasi le suyo tasi o le sui la le ke kau ke ai sei confirm mai se so tato ngole o tato wa proclame le taimi ma nisi e mai le fili tu malole o la ila o fai kau nga kau va foi urungia i lon i le previous election kaloi se confirm mai se wote lo ya ila tau le ngol tato proclame o mi mai ngol tato YouTube man Facebook as soon as possible fa mo le more la pe ki fa mau nga langa e ka kele i mai kau kele sui sa ye mo compare kai min ngi wa wai langa man tu mai nga fa kango kai lo sui le HRPP le last elections langa le ngi road show nga fa ya ai tau mo mai nga sui ye la le fast ai o te fia mauti noa pe fa mata sa o le fa mo le tatou ngole o le tatou live pe sa ka va ola ofisili la danga ngai ka kang fo me ngamedi me ke fo me siata how come ia urungia i lon la le fo isa ka va pa inga ke ngi ale la bo sa bo le wa kau sanga la ke actively ia le la sa ola to tele vai le fa ma ngia me ko kele e sa tau va ora la le lo winga kau sanga le fa isa mon ka e pa de mire o tu la fongo nga mako le so complicated fa kau sanga le o fa ure te to le o kolu a fa ko lo fa kau sanga ye karunga ngo le fenga paro kalwai i la wala manga ku pa fa wa fia e lo me o ka kan fa ma ngia langa kamoe ia po ia lava o le a kau sanga fa langa mo ka a me kasi ka ki wa ke le lo para le unga fa msingo ngale fa ya le ki la ku me waring fa inga. But engango fa yaku, this is so complicated. O kaunga me se nga me. Hey, enano fa le winga la le fa kala le atawa. Solo no winga it's every paya inga. Yeah. You have to act it pay as you have to kawanga active ke mi uma. Pe afia. Like ngo for Samoa surely mo kanga for the records but you are still living in Samoa. Ko le for mele ko le for kauso ya vu. Yeah. Same thing. Mo kele nga so malanga yele nga sa wale le fa ku vu ava ku ma ri poker for mai. E fa ko le winga la kala ku la fongo o ngai mo ki ngor ko so ya me fa ka wela ile fa ko ele sa e ka kaunga ko ko sanga la active. Both le sui. Mo ka le fa mangenga la ko mo. Ola officially la do you have to active as long as you get active my 3 years just before the general election, every general election. Every before, so we go. Wow. Yeah. To si sila fenga malo, tu la mai po fenga malo, e wo kero we, o le HRPP le o ngang ngefu uma megi. Ai le fast male fa tai le kom si no fenga balota. Ya se me mate fa tai e to lo se fina ngar fo ile sunga le atwa. Fa kai le o kupur kai mingi ai le yo or kai mi wa le anga le me o mo fenga palo ka fa ia fam singo yo ia nga umale e pe ia ngo fa ko isi coffee o ngo masing up to 6 months wo fongo to le ko pa umainga o le anga yo nga me so ia or tu langa la na le wo ia ele ma fai fo ila na joe ele ma fai na joe fa se fu le mele ele se apili le se me fa ni toi faia le anga o le wa lungo nganga wa le toi fai wa tapunia me uma so ele a faina o tasila le atangia mai tasir sui mauti no se ivanga nai ya langa o menge o malelenga ese uma ese dian ka fa pia langa ese se cara le ase se lungo kula fo e ka kai wa lungo kula fo kele e ai o si ya kula fo langa le si ka ko va ele ivange mais tui on me vai lá le ia fa ko amo kingo angi me ya Samoa ngei e paro ka kai au ese den ka fa ya fa pe awalanga e fa ya tu nei ne fo se kala e mimiro kavangi umaenga langa yeila o yeila ele fo se ku ko kasi Pea resi kuko kasi ya, wanga uwei nala, waranga resi kuko kasi. Resi kuko kasi nga korwar su yo le kule. Ai si va ai uka ko arur fo ya ke o mana mai ka fa pea. Sa ia le suina. Sa ia le suina le stala. Ai na yelo ai yelo no mana tu fa pea ole ale io se mafu fau.
ala tono lista Ai ko. Na le mo fai lo mo le. E su kom ro mo fai lo mo kom singa ia la ko o manga alo ia le skal. A me se foi anga. Le fa nga kai su yes ele fenko ese male. O ngola ngai kongo le. Ko me la ngo foi le ka kai le kamoi. O nga fin ka nga kai. Ia. O le la o ke anga. Le la o merkalo. O la ko umala balenga le skala. Ka mo el palo. No ingana mai mo pe me ko fa ko fuala ka na le se sira buri o kai ko ru kai ko ko. Yo ala ko ka fa po ila o ye palo kai. Ayo e fa ko ila no ngara na kam mo uma. La kamo. Wala pa mai le fa ko ave ko. No ina la o e fa pela. Ai e fa fera tu langa. Logo vinga ko sa pe le fia kau va. Yo ai va nga ai bo maliu po. La se ko puya o. Ar fa ringa le nga mai. Ele ma fa inko ave ko se ngo nga fin pa nga kai. Da sufa. Aqui no. Ia. O ko o wale la ko la ka ko kilo. A ko ngo ngisi ka kai ka ngo nga fira bo me su ele cha pipi. Ola talala le la fa ya tua. O ko inga me la ya ka fo inga isinga fa salanga ya ruanga il fai puli. E uma enga wonga fa yer ngai me ai wale paro kai makanga. O ngo le lo foi. Wale la fa junel tala. Le wo uma ngeskala. Pele ka kaula onga ko ku ula singa vangwa. Ikanga kangi. Ya onga o kai mi ile ngu ule ile ku malole e ko sui paro ko baranga kele ngu orga. Yeah. Awa ile paro ka ngoru kama ngoru kinga. E wala la o sa meme uma manga kuala. Ele o se finga ngalo le ku malo o me ale o por kikir ngaka. Ai le se finga ngalo ako o se fale ka dua a me fio o mangi sia jara ki ya ki. A le la o matua o ki fa sa o inga ma filfilinga aga. O ki ai mare menga o ko e kau paro e fai le sikala ma kuna. Tele yo le fa le tonua ka ko vai ka. Vai ngale palo kai. Ya le se pa fa le se paro ka le paro. O le fesidi. O ai la le la fanga la piki email. O que le o que no fa ko e a fia full office o fa nga paro ka. A nga ka fa ya. E ingi me o ka. Ka roi la ka mau ka nga ka ya fa o le lola la fa le aka. A fa o le lola fa le talua le che ya feri masela. A feri masela ka nga ka ya la fe me ya i bodi sira ko paro. A ele fa pia o aferi masela uma nga o fia sa 40 mankua e lua pa ki ke kele yo bo ese ole sap e ele se kaya o le fa ko afia lua masinga e pe ko masinga so the main political parties le saufanga fast and HRPP nga gangole fa le mathematics anga ikanga ka paro ko ri kumalo o main fo ngai longo winga o le minority le nga ko i le sap ale la o makua seu ka filia uma le latou ai ate tau e paro kai o ngole unga lu Ola ka ngai fa le vai asole. Ola ka o le vai asole fili le. O vai asole. O le aka fili sa o ya le vai nga piko iluma. Fili le. Front of the house. Fili front line. Yeah, por le front line for the forward. Forward. Pingi ro forward. Mo le vai aso fo ai la utala va tuai I le vai nga le. Ya, to foi le tau lunga tua I le ta fa so ya flata lua. Ya, wa mai ya longo winga la a fa yele ai angi ko if man ko patch man ko so es. Longo winga kasi le no for mautinoa o le Samoa Uniting Party. Yeah. Going into the election. Yeah, o se lucky. O se lucky le mele wale wo ele se paro ka foi. Yeah. Ma leila le se paro con leon sui. Non mele fa le kumbalo ele se paro ka foi. Le la fair square ko nga malo le. Yeah. Ono lunga ole tulafono. O la utala le fia vatu Godfather. O la utala le. E winga I sui la fa wo melta va ngare sa ta fa so na. Yeah. O le feeling sa o amare amiokong.
Walanga e o isi ngu. Ele mawhainga au whangakasi e avese ko kasi. Yeah. Why? O le kadi. Lea ngai le se ngu. Ele kasi se ngu. Ele kasi fo ise vang wha fai. So kako ki kadi ai ngā la. Le lua kolu o fast. Yeah. Kako kadi ai ai ngā mea. Yeah. Ai e iai la le feelinga muri muri. O le feelinga lea. Ele o se feelinga se ku malo. A o le feelinga lea ka kauronga sau i le vaenga wha upu. Wha upu fai. O le whainga la o le feelinga lea i loo kari kongunga inga ia au sia pea. Ma wha mamaluina pea. Le angava sa sau wai le fast mai le amakanga e kasi lava le sui. O le whainga sa o ngā loa. Whai le pāloka. Ale vaenga wha upu fai. Internally, al pāloka rea. E ka kau o ngā pāloka wha lilo lilo. E loe po e sui kaunga. Po o ai le sui ave. Yeah. Whainga sa o ngā. O ke le i oe. Ai ku ukasi sunga la au le an maria koa. Ma le lato executive. E la ko ke whai al whiriwhiringa. Yeah. A whai o reo whainga o la vautanga o kangakai e kongor whawharkui. Yeah. Sui ia o mga skala. Sui fo ia la au. Sui la ka mo e wala ko le la nga lu fakasi. La ko le la nga lu fakasi. O le whainga le lei anga. Fili ro fai paro ka fali lo lilo. Au fuange i nge ke e le ulunga ma i le va. An luar ka ngaka. Whakika inga la ka au sak paikea. A mata mai sak paikea. Wala ngai le ko me whaianga ko e suia. Lenga o la fu e kele ka as much as for i ngau ngau ole o le pikongu ia pikongu ma vai nga I'm sorry ia vai nga ia asiakaf kele fo i tangata la fu e ngau ngau la ko ia asiak ko si e kele fo i kanga kala fo i la ko ngau ngau ia i sui ole HRPP fa pena a faila o le tasi mai la vai tua a wai le ka kaunga nga fa amarosia mai ku ngare vai for nga va au uia a mai lo tutun failo ia ile feelinga al vaenga fa fai ba ku roi ngonge asiaka ko sivi asiaka ka furuke merko ruore fen fa kainga ia ai pa loka roa iai fa farkui o ai e ko ke si la fia e ka kau nga ave ia fa momua e ongo mangu malo inga rengo fo o i ola that's my solution pa vo ya la verdad es que pulables no fa ngaka lele mai fa fo fa sau mai kulia le fa ngaka es como al pa no se afisinga usiaki waranga mantua me le mai e rua exemption la ya e le mafai ngā ore hoki nanga neko vai koe le menga ya ma le mare kula le mare mele le court msigonga o manga kua i le kanga pe anga fai kele o kara le sima ulanga me le ila se o mengi o kanga i foronga wo o kai me faoro ila anga so o aku o kalo winga ele papa ku wa ka mo re fa anga o ma nga nga kolu o sa sau papa ku re fa rongo ku ngare ula le na hukki nga fa sanga ar kamaro nga fa ya ko fa mo ala o farm ko fa iba si ko ma so ula ku fa nga fa le ka u va ku so ku fa le ka ya ko ka o filo mar sau mai ma koro ya ar sau alu ar kamaro yu pa ka ngofo ore ilo ma fau ai wa cases ai le rol fengor me fa karim ngofo wa ku ngaya ku di rol koro ngalang kama kos ala fa galila angala ko kama kos wala au ku sadi na ure ka wari ngo wai roi marengu sadi yo la changa ngofo wai da i umari e sa wala fa karim mai fa me kara kama uya o fa kari mai kama ya de la fa kari mai ya oi e fa mai chori alo fa ku funga wa ai america fa kari amai alo fa ku funga pe so fa ai wa ai america fa kari usar ko nga mi nga la mo wat paro kada
e fiu e sa ngofo sono e vidi me come singa venga paro sorry sa u yesa we ore ai fai ka ro paro e mo que ro pe que sa we fof e ka e fai le la causuca strategy But me la nga la ko ka me la ngi pa me ni pen ko pu ka ka ngo ai e pull out la or fisidi yeah kusa wa e mafainga ele mafai ar fisidi ai e pull out la what's the consequence kele le ala winga ngara fa koi what can they do o kele ki kilo ba ngar kula fongo pe sala pele ai ya nga wa yo e ngango fa yaku e sao ele mafai ai o se fuanga ngai ele fosia oi se me kele roko ia mor kausinga o file mu le o ke kilo me nga o lo ma folka ka fa solonga fa ngafi ya pela e ke awi mor kaiminge o la ko umalo le lo se fulu le nga ngofo e ka kau on ko fo mai na kongwa e ka kau le lo se fulu nga ko fo mai na kongwa ora nga kongwa wa mo mai priority nga po fela po e ko lo se fulu nga e ka kau nga ko fo mai ingra vele marka kamar ka fese se nga ole yo le winga no fa tuai ole manga yor ko avele le ko ngore ole vang fa fai avele le ye ko konguinga e fai ele feeling ar vang fa fai a umalo mo me se kas ole ngar wenga la isi ngai suia le nga le wa o pure ola ko roko ye pore fo wa le manguia mai ile feeling ala vale ko kong ole o loi kua ku rei lo ala ku kanga kailea fai lo ngai ala kanga ka ia vai maria maia na ngole u fai ar finga ngalo paki ya wale mo se kasi wale mo me se kasi le kumaro ya le lawa mai paki na ngai ka kaupea o nga lima ka inga ka iala o le paki kasi le sui o le mela lea o ka ko paro ka uma ka ko uma wala ngor fast for i vai ku lei lo la yenga oro that's maranga pifela i palo o le lo se furu le e kolu ya palo dinga he probably lo sui al si sui o lo se furu ye ke ala ka un ave famo mole le sui le lo ai oi le palo dire le ota e mankuala o le oka wa ka wanga a fa solo mercado si kasi e kauro ko o le oka la mo le ota laki so mai ai a fiu Bonifacio o le foi nga sui la ko ia ko lo ai foi fa le tane fa le tane fiu ele lei uma suia ele lei uma o le me langa e pino fa yatu o sili papa puleia o le se senga nga e sawa ia ma nga kai vai nga ka vai lo winga la le o fa yatu le atawa le nga e pele se ma mai ar ka vai o fulu la lo winga le fa punga e pele are sui e longa ngu e ia ila ka kusa foi pekera ver los fulu let's be straight up e ia sui or kai lo los fulu lenga sa mel pa inga le o mo kware fia e isi ka ko lu mesa o le to te sir fia le ia e ia o ko le ko mai le los fulu le ka fai pule ia lenga le ko mouth fast e ia o ko o la e mo ma winga mai e isi piko ka ruang ko mang malo mai sia ko wa ko vai ele le ko fa fonga me le mak fa ko langa nge ke ko fia ke foi mo ko ka die ku lo o le ama sa mala inga la vanga ka ka fo mai ai ele ai e foi feedback se mai o ko ia le ngisi si ngia o le fo kuanga ya a ke u ko e mo se avango se fa sa o me anga se fa sa o me ala se awanga yo ka ko maua ula ko ai uru ko ka isi pe maua ula fuki awa fo inge e se kia le malu or kai kai au mai fa pe mai onga o lo ngu le kongor ku malor ngu keli awanga ka ko se kia men nga walanga yedes e fa pe o ile la nga ulu kela ku ngu keli e kele ya ku ia kele paro karo ngu ule i lo ngu ula le a mo ke ku malo awanga e se kia men nga
e wa umasonga kai mingi ku so asola sa malo si o mero sa ili malo ingu ya sa o le to ar kai mingi ele ko sa mi nga fanga o maru ai nga diskin maranga o pi ko ulai ke la ko ai ngai pi ingu ke ya malang for kai mingi wai for fu ingu la pala pa wa counta wa fa wai loer kanga kalonga worth o langa paroka ya a fai foi la pa wa kai mi kau e kau kari ele sua ngai kanga ka paroka ma kau mo wai ngai me o ya e pike fu o le ke fai ar mele ke mi wo ku sar paro ka churi mar paro ka na malo sa ka ko kirkira ngai me paro ka e ko cosa e ku sar le ya angara kasia e o paro ka fia me mar paro ka ku le pe ku se le mar paro ka churi ya a e ano ke paroka ele fa pe a me ko a me o aula ko ke paroka oi boi ko ke malo ngi bu paroka mai asia e kasi foi le afo kasi ara tika ai paulo ngai se senga ngi ke o la ku so poi fa fo mar pusa la uti fale ngai fale ngai ngai no paro ala se fer paroka tuti o melana ele va tu fa tuanga so ole ma ku ala lo ia e ka kauru ko lo se furu le sa le yai o ko wa ka un ko sa fanga ma ole fa ka malar ka ngaka malele ka ri ko winga i longa ngu moronga ku malo ole mafu anga nga mai se fa ko kara le a wo fo inge e fa mo le pa ki e la ve inga oi pe la ve inga so oi e ka ua pa ki e la vea i langol whaiwanga ar ka ima ai afa apea you were given the first opportunity ai sa palafu ai ku lou renga ngana aua la e se asea koe mau whaalua se avangoa koe se fe mai fo o pa ki e lima super senge so sangia oi ali si lima super senge o e lava o whaingala na marita ua le na e tauna iai ia o le si tu malo ye o whale alili la iai ia fala li ia wala nga o ri singa vai nga ma di e ka ngi la wai le nga tai le nga fast o le HRPP la ke pia le HRPP wa kasia ka ilo se fala li le fe la yo te fayat e wai pe e fala li le e ri fala li la lua ela ko sui ke le lopo fala li kasi pe fala li lua ai ole ofisili le ke rengo fi evakua a fai o iloa e se kasi o sui o lo o le leile la ko fai pule al fast le ka kango ka o fast ai se a wo ko e manga ko e ko ya le kasi sui al fast o la ki fala ri dia o la wisinga se menga la oi ku maronga a ana la numero lua o le lua sui al fast lo to fanga lua sui al fast ano ama mo o ano ama le ia yes to matanorama le u yone e lua nga ia ma fasale anga mua se umanu fai matasua ia male to fala tinganga inga ia vai singano e lua fo o sakupa ikea e lua fale alupo e lua Sakpa Ikea e lua. Ia, ma palauli e kōru. Palauli numera lua. Kōru. Tolu. Wow. E foi lai le kūlea whalea lupo. Le kasi sui le chapipi awa. O le kengele o tuima sewe poto. Se mo kafa fiu. Mana tua mai lali a jaua se whea tula utala. O le ala ua makua I ka aro le lei mai ale HRPP le plan le lenga plan na ia le air fast mo mua. Wale koe whaia koe le e palanga mele pe oro le kau ainga o whakuarisa vo ile le whaola ola so. Pe manga le ngā kasi ale pe lua e ia I kumalo e lua HRPP al ke le kasi. Ia. E te tau ia te le lola langa o le wa e sau no ne te le vai fo ile vaenga o le tula fono. Fainga palota ai po o yaingi kua o paka kua o le mawhainga e koe aru ese le winga wa yes e le mawhai ai a e aru ese lava o fisiri la o le ale tua pati tua o le namea mo pull out ta o ia yes
wa pengo fa yes e ku la fongo aya ele fika alo e ke le fika alo pe so se ku la fongo e on ku la e talonga e ona tu la fono ai le fosi male maso ai o pe wa ilo wa ele fia vai a sole la ka mai ale ya vai mongo mo ka fidia ya ka fidia ya e ku malo mai le fast mo ku malo le sa pipi la ka one by one ole antele ale tulanga e si ti el finger po kala milves fo man tulanga to el verso le la ka ko nga ya ku a to nu lava ya ma so ko mal au fale ko ule ko ya ole tulanga na mo verso le ole antele le atato bo faita tu kalafi matato va ai po o fea tu malo e manu malo mai le fast o fea tu malo e manu malo mai le HRPP a o fea fo i tu malo e manu malo mai ai le sa po o tuto tasi tatu malo longa si tatu malo longa fo i mai o ke fia fisiringia langa ele i si taimi tele no uva ai le tuto tasi ia la to fa la wiloa ai se i fa isinga o finga ngalo wa ke lo le mau mai ia se tatu malo longa SMI. O tamaitai mawhanau e tasi lava le whale o loa i au ki langi e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand i le Auckland International Airport Shopping Centre no mera tasi John Coulter Drive out of a tonu lava le warehouse mara Cape Town i le malai male le e Veni Pacific New Zealand. Te mera watira o sumar 5 minuto te nei tu lai ono tau tua fa o plu wave man tatu por club te te ya na o te fa man na tu lava fa mole tatu tu silulu to fa man na tu lava fa tau te mineli fa wina tatu por club o si fa man tu mo tatu i sini au se talia fa mole i la to uma sa fa ya la tu silulu me fa tua ia fa ia vui mose o sini au se talia fa mole fa pe fa o mai fo ia tau tu silulu ia fa ma popo umane se leni ia ile fletua ia ma fa manatu la hotel ai mo tato uma ele na or vaenga le sini ai mo tato uma e isi nga sole ko kilo kanga kai ko e meri mai ha un silulu ori mai werin konge o Brisbane o le vasili ro ma fo tu lo wa ele le ngai kai mi a ko ele i mo sto so ta nga i to sui a mo mole wala nga o le la ko yo le la va kari kerfon ma le simea ele le o fa mani no atu o tato tu silu luye i au kilani e mo na au kilani ai mo o mia lo sau e piki e wo ko fa yak fa mole a misa uma ko fo nungar ka ko address lai ole tarsanga le vatu maranga fa alo ele fa pe fa tu se o siri o ko yo ke vili meri ko ke manga o ke kango senda ko ku siru ruori ai chori chole tau fofua ma tau fa yalo fa mai ali o ele fa pe on ngari e ska ka e manga o mai lo fe ma fe pe ma fa nga vili nga senda le ai ele o se mato mta fa yo ile na tu lo lava lo wa fo imale malanga le tau atu ya oe le ofisa a fa peke ngofo ngai au kilangi e mafainga e sumai ma kala au mai e fa kau ko i lo kusiru e le o yaini ma to deliver fo mangoro o sa mo le fa yel melia on ma to nga luenga fa la wilo atu tau atu ya oe le mete sumai ya ka uma e vidi me fo ila ile talia tu matu telefon ele ai u telefon wa ma untu silulu la ta vale ina ye family o ska ka dia e fa ko le ofisa mo o fa pe un ek fa wa right boy ah c'est o ka ko yo so sangi le na tonu na va so sangi ka ele ye ni tato runners fo io mai e avatu ai fa mo mo a e manga ko silulu le ma wa i Brisbane singi Wellingkonge o ko umai fa foto o kilani fa mole ele mfaina ma help out ya auto e fe soka isawa o ko longo inga ka umai e tele ia lua o e ke le fe so soangi pe ke ya lungi fa mo ya fa supporters pe me ka kala ko anga lengo kilangi o mo ka fa ka bo ia na vili mai tanga to a inga o kilangi fa mole please e oi angole si fale ile por kalame a ka foi makar kalame ma ko ofisa o mo le fa ka ru ia o te malama to te
pisi ngā ruenga. Mai mala numero le tatou telefoni I whamole misa ai le numero le kako ofisa. Vili uma mai le numero le whamole ale tali atu sesi. To keep ringing and keep ringing kali aku lava. Whamole lava. O lau to e fisoso ni atu lea. I le tatou tusi lulu male. Male, le atua. Ai o kusia lenga ma, lenga le I a matou ele o toi tele. Mo au kilangi e whakawai. A whapea lai te nau wai o ele te whafo. Te le whapea whakawai. So e mai ai o ele ava noa. E sau ele ka ngaka e whakau kusi. Lewa waku ia tatou address ma taimi. Monday to Friday. Tatou address lea. Whamole mole. E ke ai awange e whapea mai o ke kango e kulowa. Awane e whapea mai o te tango e lafo atu sau tusi. E le eiso taimi e whai aile mea na. E mea, refo kupeso le lafo. Ia ngā. Ngā mailora kupe ngā aru o le sa iringa o nā mio kong. Ane e aru waila upe ngisingi. E kere vai mai a o le foi o le whaasara lauina o tatou fundraising. O le ae latu fua lava le tele o tatou whaasara lauina. Ia ara ngā foi la mea ia. Se isau o e whai ele o iesa ta I oe. Se mā mea o mawa mai ai. O le ave umar sa ilinga o tatou wa meo tonu. Ia, o le whaasisilanga na mo tatou. Ioi. Aso whanau lea. Whako ako pengei mai ai le ri lea mai auskare sole. O levan toi whai atu e mai dunga anga o le vai ako ke alofar ko inga. Ia, a o elenga sentinga melas whangau. Ka ke whikau I roa e la vea. O le whamurianga o le ase o le varasu maritasi o le tamamatua ia tangaloa tele misa Senatenari Pauletta. Ia, e vivi I ma whaaftai le loto I le alii a wa ia whaia mea sirisiri mo I tātou o lana whanau. Whaaftai ai le loto I le atua. O le aso le nei su lima o kuso o ato ia le varasu tasi tau sangaro sui fuosi o mātou tama tangaloa tele misa Senatenari Pauletta. Whaaftai tamai me lei ue whaia mo I mātou o rau whanau. Alo faanga, whaamanianga e watu I nei melepone au Sitalia ia MJ, ma AJ, ma lau whanau uma lo nofo I melepone au Sitalia birthday day. Ia, Centenary po ia le sunga ia tangalo tele ia asio tasile to ina e asofo yo matou I lauli. Ia, o ngai ko inga e ai lauru I mako wa mio ngai whai ka alo kui vai fale le roroa ko I manga ime ia talo faisto ino ngali ia po Centenary ia familia tele le valsu tasi o tu sanga o el tapa sunga tanga loa lo faanga fo ia ko asen ngai mai ro ele le sensenia me ia kia u ia wa afat prokalame ia ai le faina le amanu ia le valsu matasi tu sanga o tama o le fasili o ke fia faietua tu to tasi o lewa wa vai aku le atawa. Ua fai mai pe se mafukanga ku ko kasi o fai mai. Ona se tau va vai fa ku sole kele e sa wa me fo fa of yo fi mai me pe e se ai la ka va vai. Ai kala fe a unga le o mai fa pe on ku ko kasi. Fai ngi la ko mafukanga fa pe ngai. Ngakupu mua ngakupu ai ke lero soifua fonga rengi ngakupu mua ngi ku fakasinga ku ko kasi por mayor ku ko kasi arwar kanga kai fa ya me bot pa vai rengi nga me yo waranga kausanga ke le rengi ngi aka ko ku ko kasi o ku kasa o la vale le fa fo ke lo ku le sa ku mai toala nga ku ko kasi nga le masangi ka ko o ku ko kasi le ko ki fa su ko kasi ka mo pa fa sumal fa Allah eri umango o so mangai ngora ngare o ngakala waru I mere ia ngaifu ake usare ako me wasole alo fa mo ku mai fa sumal fa sui ku ko kas fa sumal fa mai fa sumal fa nga kor sumar lua leo o ku fa kasi pe fa sera ko mafukanga fo ngai ko ki ka ko kawe se sos ia pos Aranga lai kau kele a vea upu ngai paroka. O paroka. Lo ku fa sa pole nga lu fa kas. Ku se la a se lo fole le sosi por paki. Ara ku volva pe ora ko nga lu fa kas. Ai e fa kanga ila lo le. O yengi ai nga wa ka wa ngari makai ka ina. Ka ki le waranga kasinga me le foka mango nga lai ke au ma fa le banga le. Consumer lu le banga nga
e sa fa la ko fonga ngafi nga se furu lima nga yai sufi ko yo vai nga le fa pe wo tu fa ta si le wa la nga ko suma le wala nga ole si vai nga fo le sufi ko ora ko nga ya la wala ko ya la fa ma lu ala ko fa ku ko kas la fa wala ku ko kas ngo winga ola ya le purpose for the bafuanga ala I onga o ku ko kas alba nga la le e fo ringa me le maro se fo lango sanga nga kolu ma nga monga lua sanga kolu ya sala vai mili lenga ne po sa kap sa minska ka mio le epa ia ma monga lua le e sui fo ka la lenga ngai karwai pe fo ringa me la wala le ke le ko la ku ko kasile e ka ila le ya ka sa fo le cherry brand ya cherry e cha pipi ya wa o me manga ai ya ka uia ole I always ya ke kar ko wa cherry ya ole me sitting ngale ka ole la mangi ku fa ka kingi fo le pe makai mo fa ka inga wa powder me nga ba ngale saungele paro ka fa sa u fu lima sa paro ka ole em si la ko au si lu fu fiku ya o ingala le ka wa nga ba ngale wa e mo foi lo ba nga wa kulola ba la ko ba nga pe amalo mengis wa ke longa la ba e kura me se ko fa lima pe la ma ka wa ku le diside ngo ba ye e di mo belis ai on me sidi nga le ele se la ko nga ba ka le engi la ko fa lo foi e kau e mal melhor kau fa bale la fa longo ai e melhor kau fa bale foi le pape ya o me sa ka ngo fa a me se ala ko lu le ngo fa ko ya e mal bela le foi le ka fa spiriki e paloka inga ya wongi sa mai le ai kula la ko o mera nga singa langa ai ofisili kele wala nga lela amakanga waikanga ka wa ku pe wo fi mele ofisili mo kanga la nga ba kaure fi ba ngai mo la ko forfolanga le fa ya sa mo akula ma la ko me fai ala la ko maro si anga pe malo meskokas ora maro si anga mo wa me al tangata ya ele se maro si anga wa le si anga ka mai ele pe fanga ko foi ni forfolanga wala nga le se maro si anga lo ki foi ai ole winga le na fa ya tura te tala mo aru kanga ku ko kasi afa pela la aru kanga ku ko kasi ele o alu o ngo se loko se ku malo ma se ngu e alu ayo lo na loto ya me mo ngai la vai e alu ya o longa loko it's for himself or herself me foi la le ku malo a ko sila ia a mangu malo foi a wala vangi fa kangi ngu ma fa se ia ila ngai kari ka mai kari mai ka ku or kari le la kari mai ai o ivaenga ngai ngau ivaenga fa up fa a ore manguia o a le ar me o ke vakua ya o ko le ar me ai or nga or kari nga o ko kas er fengo fiere ato kulo o kire ise ai mai mau o le va ai le iso nga kapasa o le va ai le iso nga fa moi moi enga nga o fa ya a wa foi la le wa vaku e no ngo fia ai ku maro langa o me ale ka ko nga ka ko soifua ma feola mai ai o le momoli o suia nga i vanga fa fai ya ai afa bela o le ire ku ko kasiaru longo winga ele or ko fare ngu ele o mia mai se vanga fa fai ele o karianga mai se vanga fa fai a le me la fai su e ayer manguia moia ai fa longa luare ku malo ai e anu e ave ke pa loka de suile ave ila do fa madu vanga fa momoli ro nguma po la ele li fa ile ko kele o ka e anu a kongo fa mo manga ongori ku malo langa olanga sir fiel me langa lu a or ku langa le ola fa ku ko kas kere fa isku ko kas o mo ave fo kuanga wa uma na ave fo tuanga pe fa ngo fa e iskanga ka makwa se la pa se ngele le ai onga ua se le me ki kuse ngai ko kisi le fiera u foilele wrong place at the wrong time makes you wrong even if you yourself is the right person
Ai a wrong place, wrong time, wrong house. Lan me kupu. E po o le a lo le lei. Po o le a mea uma ua se sea. O nga ua se sea mea ua avera u wha mumua. O le a karanga. O le a karanga kuko kasi. Ia o le sira mea. E iei le si kuko kasi. Se ai kere i kuko kasi u kako iloa uma ke HRPP. Kau ke iloa uma ke HRPP. E kau ke iloa uma le au SAP. Kau ke iloa uma le au FAS. Kau ke iloa uma. Ai kere ia luara. Mangkuala o le ua vai kunga. O le ufa mangingo mai la pe ya ufa iro mai ele ingi fast ku ko kas ele ingi fast ku ko kas longo winga la alfisiri la o fela le ku mu yele ku ko kas ida ya o nga mai ma wai lor kai minga e ka wa yele be se la par fifling sa ro ko ya ma kulanga fa kem klasi o le se le ke va ki o fai o le group lo form ele ka kau faya okay lo foi la tau so kula fongo nga mea o form ma intention lo que fonga lo que fifiria fa nga malo ba fai de a ko se rufu fiko se pa ki but vai la o ile ko inga tactic ka fa so ngere me o le ku ainga me ko kia nge fuele mangingo ko inga kama kau fa se la le anga ile I don't know, let's find back penga fai ngi mafukanga fa apea ngi kuko kasi ele mesmo fa pe la mera ko o mai fu fai artificially nga ko o ifo ko fongo mua e fai ko nga va ka man ko fa la wiloa ala mela ke ko o mai fu front mai media fa bengi e ka kaunga su ele rei me ia pe sor kura fongo ia wa kaunga o mai I ma le va nga ia the end vai ele va nga ngai le fio ia yeah ele va le se furulua sa se furulua ai a fai foi la lenga no show di sia vai nga anga nga fi media la foi la ka mai la ko man ko ese akalo ko ese akalo vanga uka ese karo vanga kai o por ku o ingo kam foi akara ngome vidi mer kai kai e ka ko la ma ko mo ma ai nga mai friendly media mala le ya ko kasi dia e ringi me fa penga fa ya o foro le show up ma per ko iba vo le ngo ese mo le go ese por fa mo que pis le winga na le wo fa ya tu sei ko va ya la kula fongo ai me se foi ta to wa kasi dia me ave ku rei a me se fa mangingo nga wa ka kaunga ave me se fa mangingo nga le fionga ile komisinga fa nga paloka pe fa pe umar meleng ku sefi me ya I ol meleng fa sa me flaka mana ya foi fa mangingo lenga o le la ka wo ngoi foi fengi mafukanga ele ai mangi upu fa penga e avea I le fainga paroka o se asosi angi ko kasi e kasi are upu fa nga party e ka mo mele atawa it's political party ma va ye wo mai me ya mai la ko manifesto ai le skala o ngi kanga o se grupo e ka kaunga sawa ka kasi vai independents together have similar goals with other political parties such as empower every Samoan, equal access to opportunities, a government for every Samoa, members of parliament as public servants. Fa fela nga fai la ko se pa ki ai o me fo ia lai vai o la fo ia le suyo re ngu nga ke sawai la fo ia ro fai me ia man pa ki la ke fai ia kusa o mo nga le o mo nga ale ke fa mo le pa ki la ro des kanga e ka mo ele ava kura mo nga ia fa mo le pa ki e kura langa le la ku kanga kala eu a foi la malo a como la comeia la se me fou le fast a foi lo que fa e se me o me fou le fast ai ngai de fainga mai ngai mea wa ka kaunga fa sa mo o paroka sa mo e lingi paroka ng palalangi ai o mai mangai me fa pengi a wore fa sa mo mai ia empower every Samoa longo winga fa sa mo me lango o i piko fa kas fa marosia so o se Samoa equal access to opportunity ia kukusa maanga va akukusa uma ia vangoa wa vangoa ia karongo ia foi ispaki a government for every Samoa o se fainga malo mo so o se Samoa la ko government elo la ko ispaki
members of parliament as public servants. Yeah. O menga la ko fai as individual independent. Wa vai la ka ku ye. Ya, mai mau ke. Yo e. O le la awa ku mangi mea. Ya ai sira I fo pe ongo po le o ongi por kiki fo ile no ele va ia o le mele o fo ko fa nga asosi so de alu kanga kai e ran ko kasi alu e test ko test the water fa ile la fi fidinga pe mo fenga paro ko pe malo fa ile o fi fidinga al mela le ko ki fa pero fo ma pre paki le nga ko ngwa lo ki fa ku ai ko ki fa pe paki melo fo ma ale o mai fa kanga fa mai fa penge e alo e musu ai fa ilo mai o solid kula fo afa pe fo la ko kilo kula fongo la le la ko mera fa o me ko ngare ka ko fa bele la palo o ele ki palo o la me mo mai in ka ka le se la ko ngava ka ele se la ko pa fa ise mea e kolo le fast pe afa I maro le cha pipi e kolo le cha pipi afa I maro le fast e kolo le fast pa war ko nga mele nga ise mai ba ngare ma kwala ka min kenge langa o kwala ngai decision ko kas ya ngai le power ngai kwala fa me ngai fa kwala that will never happen again never ere ko ku never happen olo ke vai ko ri de sa fa me mara ka mari e ku as a party but ele ku as a independent ya e mai mau I fuole turo ele te tau na o fai foi mea alu kanga ia e makua ka kalo mo kuri vai le akua ai nga o fai ele ka kaunko o mai e mai mea ia le anga ele ia kia e fa kasi mai so ko finga ngaro ko ko sei vanga nga ko fongo fa dilo ko o mai ele mai mea ia e longo winga la o langa fai ko fai nga paki ai ko ke musu ele skala ya ko kele o ke ro mo ko kele enough to win le fa ko le ka masa sa rebele o le ka fa valea ongo isi kumalo ko no independent la ye o nga ngai fo mo ngari si kumalo anga ngo merkasi waili umango fa ye me so far anga ngo merkasi ma ingari kai ma fale ali li lua e ko no independence la ye ai mai la fa kasi o mai ko kongu fa kai inga a faila o yengi independence fa penga le ko ku me ko kongu o associate o le la ko mafkanga po le la fa fe la nga o mai fa inga me ma mau kingoa e nga kasi ar su ye malo algo fe mai e o mai nga ru fa kasi a fa pe ro su ko le kumaro o mai nga ru fa kasi su nga lu ia pe ko fo nga ru fa kasi su nga ko o vai tu pei le tau ye me ma se fa fine I esa ora e ma nga ri e le fa pe o lo tu tau vai o le fa fingero que vai le fa sei o tero ro por si suile le ka va me marca ka mo si eli o nga ngai fo monga e vai le o fa la ko e vai ele langu papa e foi vai la e to te lo I e fiu na io mai lava a wai ka kawanga la kurga ka ofu ku langa ia ofu fia ia I ma wa ko mai al pa ki me ke ro la o pa ki e white venga so we've got red, we've got blue, we've got green and we've got white or white ako ke fa green sa mo pari le sa mo le pari o ia lang wa sa mo le ko ki ke green fo o ia pese green maro si mo green au te fatu la le winga la tala o to ta uvalea I mangei male ngole le pai inga bangkua le pangi usila mumu le pa uskadia mumu ai la kule o ai va kule le pa sa mo ai sele le pa o ka uvalea I ma pe ko le su ngo ka ke le pa ya la ngai le umai kumaro pe ko mai mang ole ma kwale fie mara us kwale fie ngere aka waya a pe me ode ala wa langa mai foi la wadi ia le no pate o fata wa o fa sei nga ka fa sei ngo ko la ko kera ngo inga le fa sei nga mo kai I le la inga kai mama wale ole vai aso fo fa malulu sei fata no nga tu fele fe nei kia pa u ye tia fa malulu tu la va sa ole fe nei sa confirm lava fatal noanga tio this afternoon male fionga ya fui mapuao Beth on the semo e ana tu sisi latu
ia o wale fitau I male taimi o lae wha mai ale roadshow e wha whengta fo ina tū lai ia le whionga tai whai pure whaodioti ia ina ia malanga I se mai mor whataranoanga ia o le alala le o toi tu atu ia lava noa ai o le vai aso faula o le tasi le au whai pule o le malanga mai lunga e whai ale tātou o vanoa le vai aso fau o le sui whaodioti o ainga tai ia au pa au walo I tafua o lea wa maua lea manoa mo le vai aso fau sei o le fasili lo ke fasili wa o mongongo o ke kau vai ko kau oso sko ingo kula e pa kongo le vaafi li o kamaro so o le meri o le fa ko o kula e pa after 25 free o pe ma fa ko o kula e pa mongo wow le mo vai ko share mai isi kam fanga o mongongo ya mai lunga ling fake pages ngo fai tau to ya ai fa mai after 25 years le fa e o le mango le fi pa le mior maro ma ku sa pe man lemo pe ko va yo e mango so le o vai ku re ka wa ta fio lai o sa vali le ko ngali fa pa o ku ba sa ba so de sao kilo ke mi go vai ko ka kai fa pe o mane ro me sa ni de ka fa so yo ka fa su solo ya ko fa sa kai le nga sa nge fa Soli. Fai o le ala utala le a yeni manono upo moni a wana ngada usa ngo mai le a tau ai mo mi confirm mai o tau. E mo ngir kara le o le foko a rudo ku le pe mo. Mo kai, sorry, mo kai, not mo ngoka. O le matua mata utia o le to inga. Eu falo ka fio fil ko inga ke voli le ba. Ah, le ke le lo la le mo me misa se video ai. Ango vai e sia so mai lunga. O le kau mai ke va ai da ia le kau ma rua o le ko inga vo le so le cafe fe anga sa erva cafe fe anga sa o wale anga o kap kinger ba fa sa so le e fai la utala ta fio lai le meo le nau malo le toe nau Valu se furu tau sanga o le toe ina. Toe tau oso I tono le alia. Tau malu e lue. Se tau ho I manono tai. Papa mi mor ki first class ede ki. Papa ki first class ede ki. Le adi. Ai kari kongu mai. Anga fa pe o ko kongu fa nga malo. O nga fa ngwan o yeri ai le o. E a ver como o ka fa piko como I mane le foi a ver isso. Helicóptero. E fa nga helicóptero. Ma nga ia ne meo le o le fa fia o ki nga le kumu ngai ko inga mai ro ino de wa foi pe fa pe o le ka fio ngai ka sa va. Nga ke le fongi wa de sia kwa nga wala ko inga. Escota kuala kua. Mo ka me leo langa mai leo ku ko o le manga wa ko o le ko ka inga nuari. Oh my good boy. Orde. Pakau kia. Talo fine. Sa so kai foi le ka wo Jerry Brandt, pe mos ka ko vo le ka mai. Ja, sa mo ila mo sa ko ke vai ma. E fia sa nge dai, e ro ai dua me ai. O fia sa, man ma kwa ingo ma ri aka wa la kwa wala ka foi asiaka. E asiaka foi. Ya la ngala ka ki pe la ngai o sa ya ma ko sa pai kia. Le fia se le fu ko ka si me ya to ya ngari tang. Ale me ya. Ia le sa wala o malanga mo le se ko vai ka su ka ma ka la vai ele vai pu a kalonga ka ela ku longa ka di va ku se la ku longa ka di va pise va amili ele o ese ese ma ale la ma ko lali de ese va le go pipi e camaro anga ayo
le sira le o ve kausi o suri ai suri sa ka wa ya lo ga ba ku ngai le e ave pesco inga talo fai tau na vatu pe nei malo e ave ko inga ba ese skateboard ko inu vai a koe kau ai ki roi e pia kau maro si mai le alu ku le e pai ngor va ale la ko ri mo ngi den kau ra ko wala ki le ngo korva okay fai a ko ri o for la ngai o fai a wala pa pa la ku I poru sa vai ai ane le vanga so I fu am ka wa nga me mangongo sena ko va am sera ko wa fu ni fi se mi o sa lo papá ele o se vai e ko se fu ka ka be lo vengo fai Hola que fai a kore maku I Pedro de ma for ko inga era uma mangine mele unga so e langona na o ya o ina o tau swingi lungor ai se ko e foi la uri ko kasi fa pe mai o mako o garang mako fa ko kasi fi fa se va le leila va mo le va le mo mo le la ku I mo fongo mo de mamau a ko fo ya ko kumba mako foi pure kan foi se va le le mo ka ko ole ala na la ina le fatula utala ta hua fo ia se avanoa le avanoa ai ngari tai tu uile to file ile tu la fale au pau alu tafua awa ile utali tonu ngai man ia ai mawasa na portfolio fa minister ole le tu langa fo ia focus ai fo walanga o kulanga le fongo mo me umai le fengo fo ai ole man ia focus loa I tu langa o le atina e mar fata mau ai ngaina levan ka uma faini ko wafu le o leva e vai le fai malo ai la kuarka ka foi le de ka e ko kam milion ngia foi le ngo ka faro fere mo fai ko kam milion ngia ngari e vere ka mi over ko ka wika me lo kam milion ngia nga ya us ka mi ya era fai no pen ofat ele ka wo kele la tu ai o le fata wa a fai denga la kurunga ka fai le wafu ma fai ngonga fai por ala me how much more malo ka o 1 million kan melo ye wa ba le leila ba lo fai ba sa mo ala ngai ro tanto nunga le atawa tu lo ele te tau na fa nga ina le 2 million na 2 million nga se wafu I want the government a fai nga o fai le mele I saki ko a fai nga e ka kaunga fai ese har mai fai nga malo me fa kule panga e kaunga fai pe fai nga malo se wafu le leilanga inga ia fai o wafu vo ile e se va o vega la ko e mulfangua ha fei a porima sa va ese ya foi de va ala sa o sa va ka tu ai dawa ko se ro pa ngia fasca kalonga la wala fai va mo mo bangai e kasia ka fundraising mo wa va mango iyo ol fa dawa na ia te lo wa ma el programa ne vangar fiafi la ta fo inte wolunga ta to wa programa ole vai so fo ole a tele ni tu langa ni ta fa tel tala noanga as fo ana ona I ta to wa fa si silanga ia fa le la to e batu fa mo mole o nai fundraising ole fa ina nei ma ta yao weekend nei o ta yao le tu va vai tu o fa mo le o le to fa la tinganga ma ta fai la wina I le lua fa tasi Kirk Pride Road I mangele community centers a mata mai so mo tasi ta yao se pa ia le tolu I le ao uli a ngale le yatu I le fa mo o le sui fa o li mai fa sal le anga numero moa o le isi o le siva mo fale asi mai o I Brisbane sorry let me just have a look of it atolia Springvale I think it's Melbourne me le pone ia alfa mo na e sila me auto sa mo I le skeke male ai to te sila fia lava ai na ona ma fa manusina tu ia mo le to fa so lai a pulu tu si uputunga mala fa mo na sa inga seleni I le aso to na nei na utu na tulunga o le fa mo ali pate tu pa I lal
ilalo i Brisbane i Australia i ina i Brisbane Terrace Goodna sele ni umole amaua ya ole afisoso ni ile vanga fa fa fast mai tama fa nau la vai nisi o tama fa nau o le itu malo ali pate tupa ilalo o lo a fion papa au i Brisbane i Australia aso sumale no ngalo stona aso tayao lo sutala le fale live band ali tama moa ya fa fianga mo to o le sita tu fa silanga o le fa moe i Wellington fa moe Wellington le aso fo ya tayao ile tao le no le fiafi sumare lua le po the Lidge Bar ya i Wellington lo sutala le fale la ngolongo sua le fa moe o le ainga o le fast ya mo to le lo i Wellington o le fa moe le mo Utah fundraising la le Utah la to plate for sale faya ile aso ataya aso no aso to nai wala se fala lika ya wa America asto na ila le ya awal to fa moe le na sa ilinga se le ni o me o malavnei so ni ai vang fa fai mo Samoa ya ina Utah ole to mai lunga ri tatu fa fianga le asiata le fai mo Brisbane fa mo le to CV si mai lunga le fa mo le na ya mai le lunga tatu va ai to si fa si la to el fa mo foi le o Brisbane la to al fa mo la le mo le aso Luaso matonu aso ngor version na tua ya o le fa ilo atu ona fa si tele o tu fa tasinga le mo sui ana rosa pali ili o ta mo spa auto matanora la vea la folasa ya le lawa la ye masi tina ya ma fa le porto fe ya la ngade bo le manu ya mai nei tu la ngor fa mo la le fa ina ta tia per committee mai la to ai fa ilo atu o le aso luos fulu ma le tolu le fa mo le na ya wale fundraising ya mo nei fo i sui fa olioli po sui fo isa ye mo o le vang fa fai ya o informations o malava na watu inatu ilunga o le tato flyer ya si kau sai mai e misal tato wa mo le fa mo na le fai na i Brisbane fo i Australia e lisi fa mo na fai Brisbane i Australia ya au te loa nanga o le toe se isa ili atu e le sunga ia misa le tatou flyers le sa ya le sa send mai nana tu inato mo asia tatu CV le sui sa tu paitia ngai fai ngai o i Brisbane i Australia ya si tu ngaku lunga la ngor pokala me asiata ya mani ata wa ka funga avil fam mo fa sala la ko ia fundraising ngai suyo sia ma ko fu ku malo pila akile fu ko wo yi la misa de sa fa me nafi la telefone to wona isi to i ku malo asi fa sala la ka se fu sak pa kia ya la to ma tu langole ole ma to wa fa mo ya awala ngalo ke de vai ko foi me sepe o uma e ia le fa mo ainga de taima ya se kausu e mai ai e misa po fe wa ave ia le ka ko wa le flyer so kango foi ko kilo ku i so mele ka ka mo misa nga o lo i le wiki engi wa le yang wa makanga keke di ma le te fatto le va vena ni mo le fo ya le so nafi le nga e vai le na tonu lava ai ka flyer le ia iluma la screen misa ya so uma yo nga kusape se longa yo a verso va to fo ile ya mai ia iluma ia fa mo le ya fa mo le lango le fa mo le to fa vai malai ia asiata to CV setu sunga le li a famsino kasi le kangaka fai la ukala le a manguia le fai nga paroka le mau ki ngoa o le simingi skale ya e mau ki ngoa o le simingi skale ma o le mingi ska ko ngua le o famsingo angor famsingo ko maro ya
vangoa ia sa ili malo ai foi sak paikia wa mako le lava va fo ini me ole afka ia fo wa me fanga manga ia kai me kura ila kafi ngai kongu wa mingiska ayo yo yanga mangu ia yanga o ia ma mai fo ia ka wai maronga inga ma ia manga ingisi ia e taua awone ngalo fa mo le fa mo le verso yo na tua o verso la le ko pesa aso lusu mare lua ia na ai fa ai lo atu va ve poka ila ukalenga ya ale lo peki uka ko felo ia peki o wa me ia o si ka e vai o fa mo le io wa Oscar ia fa la dua kura vo io fa mo fo ia ngai ya dia ka ke o ai fa mo lango mo le to fa vai malaya sia tu si setu ina o Italia ia o sika ko fa la ulo mo le vai solea ia le atu mo le vai fo ai si vai ngale tu fo lunga lita al fa lo fo ile I fa mo le misa po wa ngalo fo ia ki o tatou ia e fisili mai na ile tatou merchandise I California ile tatou mitia fo te ia mana tu mai fo o le wa lolomi vai sole nei ia le tatou mitia e fa tawina le vai fo le ngato le tatou fast merchandise mitia fu mo le fast te malanga mo isa mo peki ka po ia koi po I lava ila tu ada ngata fo ile ia o le tatou ofu ia o le sunga le lau le mali toa ia ma le tautua mo samo sei umanga ara ia ona vatula ia lungo le tatou ole ma le tatou merchandise mo California mo si tu fo lunga le tatou na ma wali tatou mitia fo te ia le vatu lunga I silfia mai ko kele ia ngwele I umale o ingai e fere kele o meu o pitonu o America a wangalo ia kia ule me ia sunga ya pulotu lilo masiono faritua Riverside there you go is that Riverside or Riverdale Riverside that's the one tu for ngalita address na o nante alu ia o tele o to ia to fisili mai po o watu ia le tina ia hana male ma tatou merchandise o tuta ia em tulang o ia ka ke le va kari kaskasi ku ia uko ia ale la va ku ia lunga I kadi ko ia uto na tu fo lunga o le address na vatu le o tono o le ko mai misa o le address fa o Toluvalu Park Avenue Riverside I California fa o Toluvalu Park Avenue Riverside ile tatou Poly Avenue and Restaurant le address na in Riverside California ia I San Bernardino e te tala ao nei ia il tatou wa o tu na tulunga ia tau runga proclame to te ne vanga fiafi le tau pe se vanga te fia fere ia aso fua te le ni tatou tala ia tau puriola langa leo le tua ina dei vayaso mo weekend ia fa after fo share tatou proclame le dei vayaso fa after fo le tune in mai tatou proclame to te ia lo fa tere mo utou seta male tau so fo mai muia SMI. So for manue malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o a lo ia Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha wha.